Notolo mingserom gana on FM komandela awo bulantsene ku mina na wena makale ya hina se yikungerili mingseri wa mina msomo kuna mutla hlanganile ku risikura makumembiri ramwetele ya khotabshika lemera magedimbiri makumembiri ntsebu mina ni khalanga pet mathebula ni warisi matonji mo hlanga mo shingirtano wa chachara makuna lwandandazi mingsero me kolunga nisela rukola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming yamgana lon fm.co.za nokona ku Africa wabula umelerso inchindani Eric Mabasa ifoma sungufika leka awara ya mbiri nhlekando wa xikwembu khesiri monga msava na mani nkosna tjauke mongoni maonge tabuya ya afu pele wara ya kumembiri kuri tinhloko maka kasi mahungu xitalo ya awara ya n'wendlela le kwala kamnengona ko Africa wabula tatana mphonkweni ka kusuka ka ipusa ebola na bona ko vula ka ku vilerisiwa hi timhaka ta ku kanetana loku nga kona exikarhi ka xiyenge lexi xa vulavisisi bya timhaka ta vukungundzwani IDAC na maphorisa ya Afrika-Dzonga endzhaku ka loko ku vulavuriwe hi timhaka ta ku ku na papila ra ku khoma Lieutenant General Khumalo kambe ke van'wana va ku ri kona van'wana va ku ri ko se ku kanetana ko loko veri ku endla leswaku ku va na ku kentshembo ehenhleni ka xiyenge xa vululami na vuchuchisi hambi ku ri maphorisa hi ndlela yaleyo se hi ta bula na vona eafupele wara ya 12 nhlekani lowu kasi hi ta tlhe hi bula na Kgoshi Mokoena tanihi murhangeri wa Contralesa kambe eka hi langute ngopfu ka timhaka ta ngoma eMpumalanga endzhaku ka loko ku hume swiviko swo hlaya swinene swo kombisa leswaku ka ha ri na vanhu lava baku ngoma swi nga ri nawini hi ndlela yoleyo tin'wana ta timhaka leti ti nga va ku ti ri koho eka nhlekani lowu loko hi kha hi bula hi ndlela yaleyo kasi hi ta tlhe hi bula na Hosi Mdavula na vo timhaka ta ngoma la Limpopo na ko ku twala ko ngeti kuna hoyi hi ndlela yaleyo van'wana va hetelela va fika va kombisa ku vilela va pfala magondo va pfala na vanhu lava va nga khumbekiki timhaka ta ngoma van'wana va swilano ya dyavuswa kambe va pfaleriwini hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va kombisa ku vilela se timhaka leti hi nga ta va kha hi langutile nhlekani lowu hi la tatwa wena ka 0860002543 ku hela loko ka vhiki a ku ri siku ku hela loko ku vekeriwe timhaka ta n'weta ku titsarisela mi endle tani ke na ku ya kamba vuxokoxoko hi ndlela yaleyo kambe ke ku na ku vilela loko ku fambelanaku na timhaka ta mindzelekano ya tiwadi ku na vanhu vo tala lava va kombisaka ka va nga tsaki hi laha mindzelekano ya tiwadi yi fambaka kona ni vone vanhlangano wa vahaxi va kha va vika xin'wana xitori a Gauteng eka masipala wa Joni va kombisa ku na van'wana va vilerisaka ku ndzelekano wa vona wu tsemiwe hi patu sweswiya swa ku taniya kahle mindzelekano a yi fanele yi fambisa ku yini ni tshemba ku tatana Ncindani va ta va hi pfuna ku va hi lava hambi ko va mindzuku hi bula na lava va tirhanaka na timhaka ta mindzelekano va hi byela ku kahle ku langutiwa yini ngopfungopfu hi ku ongeti van'wana tipolitiki loko va vona nga ri tinambara ti va ta nseketelo wa vo ti talele ngopfu hala va voyamisela wadi hala ya a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ku xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka ku vanhu lava va hambi hina a hi vota a comprehensive se hi vota ri tlhavile hi mhaka yini hi tatisa va mani ku xota vahi kumbexani n'we mi swi tivaka na n'we mi nga hi pfuna ku va mi endla tani na haya mahlweni ni kombela maphorisa ya swa le magondweni ya doroba ra Giyani loko mi kha mi ni twa ni kutani yanani mahlweni tsala ni mathikithi vachayeri va hina va ta ze va tolovela ku kayimiwa laha ku nga tsariwa ku stop kayimiwa loko lexa xa rivoni xi kombe ku tshuka sweswo swa kutani ya tsalani mathikithi yalamo hi ku loko mi nga tsali ku ta hetelela ku va tiko rero kenawu hi ndlela yeleyo ku na vaaki vo huma matikweni mo hambana mambe va nge le ku fambeni lava va tlhumiwaku anhongeni ngopfu va dumisiwa ngopfu i va le Malawi a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va le Malawi va fanele va dumisiwa ku ve le ku tlheleni a ni tivi swi nga swi susumeta hi yini swoswo leswi kambe ve ri kolomi ya ka ntlhanu wa magidi ya vohosi va fambile laha Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va a ni tivi ku hambana na ku chava loko ya ka ku mi nyikiwa ku fika ti-30 kumbe vo va na ku vona ku ongeti ya ka ha tshameki laha Afrika-Dzonga ke se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula mukini ka swona nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta twa n'wangulo wa n'wina ivi hi kota ku twa ku hi famba hi ya kwihi nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM
a hi amukeleni mingiseri loyi twa ku ye angula ku yini eka timhaka leti a nga va ka ri na tona musumbunuku lowu nhlekani mi amukeri Epukile minjani Khalanga? epfukeli papa Kenzo Ni la ku veka mhaka leyi ya IDEC leyi nga humelela wa vutshamo ehenhla ka Dumisani Khumalo na Madondo. IDEC i khale yi ve yi tikomba yi veka rivaneni ri clear ku yi tirha na swigevenga because loko ni languta vanhu vo fana na va Kati Somulifa ku a hi group leyi nga va mukoti hinkwavo IDEC khale yi karhi yi karhi yi languta swilo swiya mara yi nga ngheni nchumu loko se vanhu lava khomiwile ko yi lava ku teka action ehenhla ka vanhu lava nga khomiwa vanhu lava va swona so leswi ni vuyisa ni tsundzuka khale ka Professor Ntsanwisi ka ku mi ta sala mi pfuma hi van'wambunyana se na swi vona ku van'wambunyana impela va le ku hi lidenda and va hi xina ku na laha hi ya kona hi mhaka yi why all along vona va Shadrack Sibiya i deputy police commissioner i khale va endla vugevenga na sana PKTT suka all the way from KZN loko ta va ta yi deploy Gauteng yi heda hi Dumisani Khumalo yi kota ku khoma sweswo all along is Andre Jensen erimenemene rin'wana lerikulu ngopfu all along ni n'wi vona loko a va n'wi vitini le ka the committee swo va n'wi vutisa question laha ni n'wi vona ku ri a nga na ntiyiso munhu lowana erimenemene njhani kwalaya ka ado committee ni twa kha themenderiwa a fananisiwa na va Winnie Mandela kumbe a ni swi twanga kahle a themendela va Julia hinkwavo loko ma mi ringisele Darrell James wa Action SA ti-question ta nga n'wi vutisa toho ku ri wa swi tiva ku nuna we i tirha kwala ka IDEC loko a mi xeri swin'wanyana loko i tshame na nuna we mi wela kwala ka IDEC i tirha na yi kwala ka IDEC ni swa ku i thoriwe njhani swo fana sweswiya ma yi vona ku ri njhani se that's why mi khona loko va endla briefing liya loko a ta va fikile before va fane va arresta Khumalo na Madondo a ku ta hala ka ngati swi ngele ku swi endleni because IDEC leyi yi thyake ngopfu a yi tshamisekanga kahle kahle se kambe hikokwalaho ka yini ku nga endliwi nchumu hi yona ke yi loko ku ri ku ya hangalasiwa yi hangalasiwa ku ta kota ku vona ku kahle kahle i mani a nga endli ku yini yi nge hangalasiwi because those people va implicate wa ku laha ka this corruption leyi i vanhu lava humaka ka leyi a yi ri the ruling party now se yi nga nantswo ku se unity government because yi tane ku kuma ti-vote letiya se loko ku nga ze ku huma enakisana liya the entire leyi nga koho laha because yes Cyril Ramaphosa a fane a nghenile khale ku no appreciate leswi PKTT yi nge le ku swi endleni IDEC yi le ku swi endleni nkarhi wa swo doesn't mean ku nga swi wa ti languta news every day ma yi vona ku ri se loko ka ze kusuka thyaka leri ri nga koho la ka IDEC nge pfuki ku lunge nchumu vanhu lava ku vona ku ri after ti-days loko va ku voho vana one ta J50 against Khumalo and va rhange va n'wi teka before this will be the second time ma yi vona ku ri njhani se a swi hi tsakisile hi vaakatiko a swi vona ku se mfumo lowu hi fuma hi swigevenga va lava hi va hi tshama hi va andra swigevenga a swi hi jikajika nemetri papa Kenzo sweswo mingiseri Munghana Lonene FM tlhelo ra rin'wana va ta ku na rona mingiseri ri IDEC leyi tikomba yi ri na vumenemene ngopfu a hi tivi n'we ri yini kambe sweswi a hi tweni ku mhangu ya misava a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni endzaka lexi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ntiyiso mingiseri Munghana Lonene FM hikwalaho ko hi ta korhokela wena kambe ke na wehe a ku rhamba leswaku u tisa tlhelo ra wena ra mhaka 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani na vaxumi la Giyani eka Masingita Mota Sivara hi lo sa vona ina ai ni la ku pfuna miyingiseri a no n'wi pfuna i lo ta hi kwala ni la ku ta kona ni vanhu ku hayi kahle namuntlha swi kota a ni nga la ku ta moyeni ni ku na yi ba ya ha ri na mahika a yi beke leyiwani loko mi vusa xivutiso ko hikokwalaho ka yini yi nga hangalasiwi swilo leswi va lava nga na matimba ku ya hi vumbiwa munhu la nga na matimba ka swo tala i mupresident Cyril Ramaphosa yi tise hi yena IDEC leyiwani hi ti 19 ta August 2024 kulukumba Cyril Ramaphosa mupresident wa hina xikongomelo xa ku tisa IDEC leyi hala tlhelo hi ri na NDPP a ni nga xi tivi hikuva ku tata swiyenge a swo hi vuyela nchumu yena xikongomelo xa kona loko a tisa investigative directorate against corruption
a ku swi ta herisa vukungundwana lebyi yena loko president a nghena xitulwini vanhu va tiko va ba mavoko va n'wi yimbelela risimu va ku New Dawn a ku thuma mina ku fika na namuntlha lexi nga kona a hi twi nchumu se ku yi nga hangalakisiwi leswiwani a yi fanele yi hangalasiwe khale hikuva leswi nga xiswona swi endla leswaku swilo leswi nga vulavuriwa hi Mkhwanazi tanihi hi mukhomishinari wa KwaZulu-Natal swi fika la ku loko masimu lava nga swi famba tanihileswi a va ri national commissioner va vekeriwa ku na vona va wela ka leswiya swa Medicare hi yona a yi tekeriwa se loko xiyenge xi wela tlhele rin'we ku ri na leswi va nge bana ni ba i ku bakanyisiwa misava ene tiko ri ya ku tshweni mina a ni ti pfinyingi tanihiloko ni ri na clip leyi vulaka ku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri laha nga ta va layite tiko leri hi miciso ene i wu khomile miciso wa kona sweswi ni vulavulaka i lo yimela ntsena ku tlepa i president Cyril Ramaphosa ni vula hi yini na ni tshama ni vula kwala moyeni lowuwani ni ku hikokwalaho ka yini ximhandzana loko ka ha ku tsutsumiwa rela race exikolweni leswi a hi swi tsutsuma loko nkulukumba Mandela va huma va nyika Thabo Mbeki va ta nyika caretaker Kgalema Motlatla a nga fambangi na swona nkulukumba Kgalema Motlatla a no va themendela no va tiva na DNA ya vona na vuxaka ra vona ku hava swa timali va nga na swona ku hava mapapa ya tsutsuma ku nhloko ya mukhalabye lavaya ku hava ku veka timali va nyika ti-interdicting mukhalabye lavaya loko mo za mi twa munhu a sungula ku sivela swilo ku na swin'wana a swi fihla ku tshana khale se loko Mkhwanazi a ta tavula mhaka ya ku tikise woho hi ririmi ra vativahlanga a ku ta hala ka ngati hikokwalaho ka yini ku ri na mitlawa mimbirhi eka swilo leswi yimelaka tiko ku na vaxadrakaziya va kalaka va huma va ri na timayisele va sinona va vuya hi matimba va honokile va yimelela hi vamani loko i za i ya yimeleriwa hi magqweta ti-senior council va Dalimpofu xi kona i xitumbeta me a ni tshama ni ya ehubyeni ni famba na gqweta hi ku ni famba ka swilo leswi a ni kha ni tiva ku a ni na nanto wa swona ku komisa tiko leri ra hina leriwani va sezomcunu va tshikiwile va orha masana va tele lava va nga orheka masana leswiwani sweswi ku nga tekiwa masimu lawa a vekiwa tlhelo ku tekiwa khumale a lava ku vekiwa tlhelo he hava muhaxi wa mina sivara wa mina ku tana a ticha Brooklyn ku nga ri na swin'wana mali loyi a nga ku ha rhangeleli ka IDEC ve le ku ringeteka ku hunguta matimba ka vanhu lava nga sirhelelaka tiko leri se loko va hunguta vanhu lava matimba swi lava ku ta vula ku swi fana na leswi va nga swi tsandzeka swi nga za swi vula hi mani hi xadla xa yena mupresident Paul Mashatile ku hi hina hi nga tsandzeka hikokwalaho ku ri na hivo ntwe ni ka mi vulavula hikokwalaho ka yini ku langutiwa va malawu vanhu lava nga ku humele n'wi languta va tele ngopfu swi endliwe hi hina hikuva loko va ta nghena va nghene njhani leswi ku vulavuriwa ku xo loyi Cyril as the president i vulavula hi xenophobic va vulavula hi ku vona tiko leriwani ku fanele ku va na kurhula va tshika ku tirha leswi a va fanele va nyika ku tiko leri kumeka ri hlayisekiwile vanhu va leswi hi nge i reactive mukhalabye lava Cyril a va proactive tiko ra hina kambe ni pfuneni ku twisisa ku ka yo fana na leyi nga ka yona leyi ya IDAC na vadatana Lieutenant General Khumalo loko president a va fanele va nghenelela va ku yini ku ve ku na milawu la tikweni yi nge ri ku na leswi mi swi vitana n'we futhi mafambi swi tirhisa swa separation of power a va fanele va nghenelela va ku yini ku president ina hi vo va na matimba ya ku sunguriwa ka IDAC kambe loko ku ve IDAC yi na swin'wana leswi yi twaku ku Lieutenant General Khumalo va fanele va hlamula ka swona hikokwalaho ka yini hi fanele hi yima hi thiveleja ku va nga hlamuli former president Thabo Mbeki va vula va nga ti pfinyingi va ku loko a ku ri na murhangeri wa tiko a fanele a ri tani Mkhwanazi loko a ya yima mahlweni ka tiko a vulavula swilo leswi hala tlhelo a rhengeriwe hi vanhu lava nga ti pfala swikandza ene president hi lomu vulaka yena ku mi vutisa xivutiso a ri Brazil loko a vuya va n'wi vutisile van'wamahungu vo Pat Khalanga n'wina van'wamahungu ni mi katsa ndhawu yihi va ku i ri yini leswi nga vulavuriwa hi Mkhwanazi xivutiso xa vumbirhi va ku u ri yini vuhlayiseki bya Mkhwanazi ku leswi a nga vula swona i ta sondzolotiwa ngopfu mupresidente wa tiko komba ku i na ngati ya yena ta va Senzomcunu na vanhu va yena va lava a nga na vona na va IDEC wa yena a vulavula xithaka hi xihala a ni tirha ko sasela mani hi hala ka yena hi ri xikonyololo a ku a ni na maphorisa a tisirheleli a suka a famba
se u tleka vana va muti loko i ndla leswiya se mupresidente mina ni n'wi languta hi tihlo ro tshuka ka swilo leswi matimba lama nga na yona hi ku ya hi vumbiwa swa yena ku tiva ku ndla yini ku ndla ti-commission ntsena Nemetwe a Kansas na ni tlhelo rin'wana rero mi ngisele nga ta na rona hi ndlela leyo nomboro i 0860002543 na swi vona lexi amukelaka xo tinqingho xi tshukile xa tikomba ku vanhu va tshwa mani Inhlekani khalanga Mfukeni. empfukeli minjhani n'wina Ipukile boni nghena mhakeni. Ni twe Professor Ntsikelelo breakfast last week va kha va kombisa ku problem leyi nga kona ndzeni ka Umkhonto Wesizwe Party i ku pfumaleka ka internal democracy. Na swo fana tinhlengeletano to hlawula vurhangeri. Which I think is a good point. But khalanga ntwa onge mhaka leyo pfumaleka ka internal democracy yi tirhisa ngopfu loko swi ta eka Umkhonto Wesizwe Party. Hikuva loko ni langutisa ntwinga ku la tikweni ku na a new political culture leyi nga ku ngheneni la ti-political parties leti sunguriwaku ti hetelela ku mi vona ti nga yi eka ti-conference ta ku hlawula vurhangeri. Xikombiso hi na organization yo fana na Action SA i khale se yi ri kona organization liyani a hi se tshama hi twa ku Action SA yi na nhlengeletano yo hlawula vurhangeri. Tiphati to fana na vo Rise Mzansi sweswi ku na va Africa Mayibuye movement and the West khalanga loko mo langutisa na technology liya a yi tirhisiwa khale ya ku kombisa ku leadership structure yaleyo interim kumbe ya nkarhinyana swo fana na vo convener na vo coordinator a va ha tirhisi swona masiku lamawa mo vona munhu mundzuku a pfuka a ti hoxe xitulweni a ku hi president general ya organization yo karhi maswona so ntwinga ku ko va a new political culture leyi nga ku emergeni la tikweni la ti-political parties ti nga ha promote ngopfu mhaka ya internal democracy. kambe van'wani va ta vula ku i ntiyiso ku nga va ku ri swi ri kona le ka mavandla laman'wana kambe mavandla laman'wana a ma hi susumeti ku hi fika kwalano hi ku xikombiso a ma yi khota ma fika ma ku hi tlhontlha every yini hi tlhontlha IEC ku xidemokirasi a xi le ku fambeni kahle ma swi vona hi ku loko n'wina mi ku mi tlhontlha xidemokirasi swi endla ku na hina hi mi languta ku n'wina ke mina xona ke hambi wona malama khalanga ma nga yiki khoto ma tlhontlha timhaka to fana teto vona loko ka ti-institution tetiya va operataka ka tona va expecta ku fane ku va na democracy kumbe ti-principles ta democracy ti fane ti applya hinkwawo ka woho but internally va hava internal democracy vanhu valava khalanga so no tinga ko va culture yo karhi nga ku imagine but nga maybe ku tlha ku va ku ri na mhaka leya ya ku Umkhonto Wesizwe Party currently yona the official opposition la tikweni maybe ku nga ku ri swona swi endlaku matihlu ma tsutsumela ngopfu ka vona but a ko va vo ntsena va nga ku ndzeni ka swilo leswiwani khalanga na mitri inkomo khalanga Khansel boto mina Kansas na i maendlelo lama ma tikomba ku ma kha ma ndzundzuluka ma humelela ya ku se loko no sungula vandla ra mehe ra tipolitiki ri nga vheri fambisa sweswiya mi nga ha ni vutisi nchumu ku ve milawu ya Independent Electoral Commission yona yi ri yini hi timhaka ta mavandla ya tipolitiki a ma languteriwi ku ma fanele ma ya ka nhlengeletano tsundzuka ku tshame ku va na nkama wun'wana ku ri na nhlangano wun'wana wa vatirhi ku nga fika va ku wu nga hetelela wu nga ha vi kona hikuva wu le ku yi a ni tivi ku swi fika ku yi sweswiya swa muchakolo kambe tin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti lavisisa ku ya mahlweni mani kosi na cawuke hi lava na tihlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 endzhaku ka sweswo tata na mphokwini ka valandzele nhlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula makume na rumbirhi timinete ku bela awara ya 12 a hi yeneni hi ya twa ku tata na nkwenika tanihi matsalani general wa IPUSA Independent Policing Union of South Africa va ri yini vo loko xiyimo xi titani xa ku vanhu havumbirhi ka vona va le ku kwetlembetani va tikomba ka vanhu va kha va kanetana ka swin'we leswi a swi fanele swi endleka nako swa vuriwa ku hano loyiwana ha n'wi rindzela hi sungula hi heta operation leyi loko se operation yi herile hi ta n'wi khoma swi koho swi swa muxaka wolowo ka xiphorisa ka matirhelo ya maphorisa kumbe
a swi ta lava ku hi twa ku nga va ku ri na swin'wana swi nge le ku onhakeni hi ndawulo leyiwani ke tatani ku ri ka nhlekani mi amukerile la ka Munghana Lonene FM enhlekani Bootpet ni le ka vayingiseri va Munghana Lonene ni mi twa kahle ngopfu namuntlha mani mina ya khensa swinene mani no ma vona loko no mi twisa leswi masiku hinkwawo hi ku se na swi vona onge kantsongo hi tirha swin'we hi ku vhiki na vhiki hi swin'we la hi timhaka ta tiko leri ti nga laviki ku hela ni fanele mi nyika office Bootpet ni ta tshama kwalano a hi sungulini la tanihi i twala mi kha mi vilerisiwa swinene hi timhaka ta ku kanetana loko ku nge le ku vonakeni exikarhi ka IDAC na SAPS kumbexani a hi sunguleni kwalano mi ri yini kahle Bootpet IDAC i xiyenge xo hlawuleka swinene lexi nga ehansi ka ndzawulo ya NPA ya vuchuchisi and then SAPS ma tiva i ndzawulo yikulukumba ya mfumo leyi langutanaka na timhaka ta vugevenga na ku tisa ku hlayiseka tikweni so sweswiwana SAPS yi na problem ende leyi hi vonaka yi humelela ka madlanga na lava va ka ad hoc committee ya parliament ende mhaka liya yi onhe swinene hikuva vurhangeri lebyikulukumba vurhangeri bya le henhla bya xiphorisa National Commission of Police suspend will ti-deputies ta yena ko yo sala wun'we ntsena loyi na yena xihloka xi ngo vekiwa la xi yimele ku n'wi tsema nkarhi wun'wana na wun'wanyana ivi mi languta vanhu lava nga le hansi ka yena va ti-deputy national commissioners vunyingi bya vona va nga ti-divisional commissioners va le khombyeni so xiyenge lexiya xi le ka trouble yikulukumba ngopfu mara trouble ya vona ya lunghiseka sweswi va nga suspendiwa loko ku lavisisiwa ku kumeka ku va dyohile va ta fanele ku va chuchiwa ivi ku kota ku lunghisiwa ku ya hansi mara hinkwerhu ka hina hi ta nghenelela hi ta kombisa laha hi fanele ku hi pfuna na kona ivi hi ta ka xiyenge xa IDAC i xiyenge lexi xi nga fumiwa hi president and xi mfumo hi August 2024 loko xi ta fika laha xi ta kuma ku ri na mhaka leyikulukumba leyi humeleka xiphoriseni leya Medicare 24 so loko va fika lahawani a va zangi va teka nkarhi va vhela va nghena va thewukela va teketela leswi mi vonaka va kha va swi kha swi humelelaka sweswiwani so loko ho pfumelela IDAC yi tirha ntirho wa yona because ntirho wa yona i ku lwisa vugevenga byo ku fana na corruption so va busy ke ku humesiwa ti-warrant ku landzeleliwa vanhu lava va fanele ku va khomiwa kambe kuma ku xiyenge xikulukumba xa maphorisa xi va yima ndleleni so xi va yima ndleleni kumbe ko vonaka ku onge ti-IDAC yi voyamela tlhelo ro karhi hi ku kungundzwana i khale xiyenge lexi loko xi simekiwa a xi simekeriwa sweswo swa ku xi ta kota ku lwisana na timhaka ta vukungundwana kambe a xi nga vonaka xi ndla nchumu ku kondza mi ri yini no xiyenge lexiwani loko that's why ni mi kombeta ku xa ku nghena sweswo a yi kale 2024 so loko xi fika ntsena xi va xi fikela henhla ka vona maphorisa it's unfortunate mara swi le ku humeleleni so warrant of arrest Bootpet a yi humesiwi va ka IDAC warrant of arrest warrant of arrest va ka IDAC va yi aplayela aka magistrate magistrate loko va yi aplayela lavawani va ka IDAC va yi sungula va ya ka muchuchisi ivi muchuchisi a kota ku teka file liya ya yena na statement lexi lavaka warrant va ya ka magistrate i langutisa leswi tsariweke ku swa fambelana na ti-requirements ta warrant of arrest loko magistrate a tsakisiwe hi sweswo i va humesa warrant of arrest so ni endlela ku vaakatiko va swi twisisa swilo leswiwani ku warrant of arrest a hi phepha leri endliwa ku ri tsariweke IDAC va ta mi khoma hi rona i leri IDAC va ngo suka va ya ka xiyenge xin'wanyana va va kombela i va kota ku va languta xi authoriziwa loko yi humile warrant yi fanele executiwa warrant loko yi humile yi fanele maphorisa va fanele va suka va ya va lava munhu luya va fika va n'wi languta mahlweni ku hi leyi warrant of arrest a hi fambeni lawa ni vona ku ri na ntirhisano xikarhi ka maphorisa na xiyenge xa IDAC hikuva va fonela va byela ku a yeni a hlangana endhawini yo karhi a swi humeleli Bootpet loko va mi lava n'wina kwalano ka radio va ta mi tekisa sweswi kwalano a ka xiyanimoya xiyanimoya xi sala xi kha xi ku a va ti ngheni mazubo se lava ti nghenaka hi loko ndleka yini ku fana na sweswi ku twalaka ku ha yimela ku hundza ti-30 ta June ha yimela ku va ku endleke yini loko hi fika ka xiyimo lexi
va ringeta ku lunghisa vusofa lebyi nga humelela, va ringeta ku vusofa lebyiya bya 15 hours a Brooklyn. Laha hi vona ku warrant yi nga humesiwa i ya General Madondo na General Khumalo. A vito ra General Mkhwanazi ri kona, ma swi vona ka ti-warrant letiya timbirhi. So lava va IDEC va fonele vinyi va ti-warrant letiya vumbirhi bya vona ku a hi hlanganeni a Brooklyn. Kambe hi twa leswaku General Mkhwanazi va sukile a KZN, va haha va ta kwihi a Drobeni na Joburg laha Pitori laha, va fika va nghena la inanini. Leswi hina hi swi vitanaka interference leyi loko a vo yoya va ka IDEC va hlangana a ku ta va ku vi na confrontation. A swi kahle that kind of interference. Se ni byeleni ni ta vuya hi ta languta kahle Mkhwanazi munhu wa njhani, kambe hi nga siya kwalana a hi languteni kwala ka yona warrant of arrest leyiwani va nga va fonela ivi va ya Brooklyn va nga humeleli. Ku va kha ku endleka yini loko swo fana swi ndisa leswi? A va humelelanga hikuva hi twa ku vakulukumba va xiphorisa and a va vulavula hi National Commission, ni twa ku va vulavula hi tin'wapun'wa tipolitiki a ni va ti-executive authorities va ri hi vona va ngete mi nga va khomi priest Imanyana, but a hi swi tivi ku reason leyo yo ri va yimeleli ku za ku hela 30 July yi va yi kha yi huma kwihi. Na hi swi twa manje loko se va ka NPA va hlamula ku no hi te loko se hi lava ku ya ku va khomeni hi vona leswaku va na ntirho wa planning ya timhaka ta June 30. A swi twakala leswiya loko va kuma warrant of arrest a va swi tiva ku vanhu lava lava ku va khoma va na ntirho wo karhi lowu va wu endlaka. Hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi a va nga ta va teka hi yona va va kha va humesa entirhweni lowu va nga kachela ku va wu endla. Hi ku ntirho wa maphorisa wu sensitive ende wu essential wu important ngopfu, and swi nga vuli ku i le charge office kumbe i le crime intelligence kumbe le ka planning i xi xo sungula xe xa vumbirhi. Madondo na General Madondo na General Khumalo i maphorisa mambirhi aka 180,000 ya maphorisa va ka timembara ta SAPS. Xiphorisa a xi gadwangi vanhu lavambirhi laha. Xiphorisa xi na vanhu hinkwavo lava va nga kona va fanele ku va tisa vutihlamuleri kumbe vukorhokeri aka vaakatiko va Afrika-Dzonga. So a swi twakali ende a swi laveki ku hi vulavula hi langutela vaakatiko va Afrika-Dzonga ehansi hi ndlela leyi va swi endleke hi swona. So i mhaka ya tipolitiki leyi nghenelelaka loko Madlanga a ri busy kha lavana na political interference yi le ku humeleleni political interference live a Brooklyn. Ene a swi zangi swi va mahungu? No, a swi zangi swi va mahungu na sweswi a hi switi swi ri mahungu and hi vona ku swi nge zangi swi va mahungu. Hina hi fanele swi endla mahungu because swi na nkoka swinene leswaku IDEC yi hanya. Swi na nkoka swinene leswaku IDEC matimba yona a ngeteleriwa. Swi na nkoka swinene leswaku IDEC va nyiketiwa xiyenge swa organized crime na commercial crime. Sweswiwani va endla corruption ntsena. Why va fanele va nyikiwa serious organized crimes na serious commercial crimes? I ku va ti-mandate letiwani already ti fall under DPCI. Loko mi languta DPCI sweswiwani yi le khombyeni Buttpet. Langutisana timhaka leti humelaka vo Sinona a Durban. Langutisana timhaka ta ti-drugs leti va ngo ti yiviwa mavokweni a maphorisa. Exactly. So and hi nga va soli ku nghenelela ka van'watipolitiki a ntirho wa maphorisa. So xiphorisa xi fikeleriwe ngopfu hi van'watipolitiki swi nga ngheni ka ID. Leswi a swi tikomba ongeti kumbexana hi nga se leswi a swi tikomba ongeti se swi le ku lulameni endzhaku ka loko se ku tumbuluke Madlanga Commission. Loko mi languta leswi nga humelela a Brooklyn i nga hetelela i Bucks North. It's zero because even na Madlanga Commission Buttpet ba loko vulavuleni ka timhaka leti ti ngoyo hi xilungu va ri is narrowed discussion. Leswo va teke mhaka hinkwato va ti tshika va ku a hi languteni leyiwani hi vona ku i ncini lexi xi nga ta kota ku hi kota ku hi xikuma hi xikuma laha hi kota ku advise president. And na loko va ya advise president ni tweni la Buttpet a va nge byeli president loko va n'wi advise ku xiphorisa xi na milawu, xiphorisa xi na tipolisi, xiphorisa xi na ti-regulation. Xiphorisa xi tikiwa hi ti-regulation. It's a highly controlled environment. I vanhu va ngo bypass ti-policies na ti-regulations leti nga kona.
ende loko ku ri vanhu va bypassaka ti-regulations na ti-policies i ncini lexi fanele ku xi endliwa ku endla leswaku vanhu va nga swi koti vulavula maphorisa lavakulu va nga swi koti ku bypassa ti-policies na ti-regulations. ene xivutiso ku ta va ku ti-regulations leti ti nga kona ti tele hi ku ta laveka kumbe ti tele hi ku ti hetelela ti onhela vo maphorisa lava ku va va tirha ke? Ti tele hi ku va ti laveka. Mo ni mi nyiketa example employment regulation. Aka employment regulation ya maphorisa ku na section kumbe leyi ngo the National Commissioner of Police in consultation with the Minister of Police shall appoint. National Commissioner wa maphorisa va pfumelelana nili na Minister wa maphorisa va ta qasha munhu wo karhi. Loko Minister wa maphorisa a vona list ya National Commissioner ya vanhu lava fanele va qachiwa ivi a vona ku n'wana wa ka vona nga kona, n'wana wa sivara wa yena nga kona, n'wana wa le ka vona kumbe yini sweswo vuxaka bya ka vona a nga kona, mihleketo nga pfumela ku list liya ya National Commissioner yi humela rivaleni. I ta n'wi byela ku famba ya lunghisa enghenisa kwini ka landeni ka list lowu loko nga ri kona kwini ko nga yi tisi swi humelerile 2021. So ti-regulations letiwana loko hi kha hi vulavula timhaka ta political interference yi ta va yi nga helelanga political interference investigation ya madlanga loko va nga langutisangi regulation leyi hi vulavulaka hi yona sweswiwani a hi hleketa hina va ka yi pusa ku aka ad hoc committee because hi vona van'wamilayo i parliament hi vona va endlaka milawu leyiwani a hi hleketa ku va ta ku loko va kha va lavisisa hi va langutisa timhaka leti fanaka na yona regulation leyi hi vulavulaka hi yona because yo va yin'we leyi ni hi vulavulaka hi yona ti tele. Swa nonoha swilo swa nonoha. van'wani va ri Nkwinika van'wani va ri swo fana na va ad hoc a ko va ku heta nkarhi hi ku sweswi va nga vinyi va milawu a va zangi va vula nchumu na le ka swibumabumelo swa vona va nge vuli nchumu timhaka ta ku laveka ku endliwa yini hi milawu hi ku hambi ka mitshamo ya vona a ku na laha a va tikisa ku lava ku ta twisisa ku nawu lowu wu te njhani, nawu lowu wu endla yini, nawu lowu wu endla a ku ri hava a vo endla sweswi nge le endlekeni ka madlanga. Va futhi a va ende a ni la ku va langutela ngopfu hansi ku mundzuku loko ni ya hlangana na vona va ta ni byela ku a ni lunga mina lexi hi fanele ku hi va kombeta ku swi nga swona leswi va fanele va endla swona i ku aka vona vanhu lava a va ri ka ad hoc committee tin'wana parliamentarian vunyingi bya vona van'wanyana i va tshami va committee ya xiphorisa oversight va xi leswiwani portfolio committee ya maphorisa. Aka portfolio committee ya maphorisa that portfolio committee yi tlanga oversight role over maphorisa. Milandzu hinkwayo leyi vulavulaka hi vo Mkhwanazi na vanhu vo tala yi le aka tafula ra vona swi onhaka swilo leswiwani milandzu leyi yi ri matafuleni ya vona. So i problem leyi nga na yona loko swi ta ka timhaka ya ti-oversight bodies leti fanele ku ti langutisa matirhelo a xiphorisa lexiwani ku a fambisana na nawu na. Swilo hinkwaswo swi bohekaka hinkwaswo swi boheka swi ri phambeni ka vona. So na loko va ya ka ad hoc committee a hi hleketa ku va ta kota ku langutisa swilo leswiwani hi ndlela yo antswa because timhaka leti va na tona atafuleni ra vona. So loko mi langutisa mhaka leyiwani Buthpet sweswiwani loko no mi byela ku ku na kun'wanyana laha hi nge ku na mhaka ya disciplinary code sub-disciplinary regulation i nawu lowuwani. Nawu lowuwani wu tshikelela vatirhi lava va nga hi vatanaka ti-whistleblower. Hi kombela ku van'watipolitiki va nga kumi ndlela yo nghena aka disciplinary regulation. Mara va le ku ngheneni ka disciplinary regulation loko hi byela minister ya ku please change the regulation wa ti cinca sweswiwani u vulavule hi swona ku ya ku ti cinceni mara a nga vuli ku lava twisiweke ku vava ti-whistleblower leti twisiweke ku vava hi mhaka ya matirhiselo ya disciplinary regulation loko nga ri yona i ta endla yini hi vona. Ene ku na vanhu lava va nga hetelela van'wani va lahlekele hi mintirho, van'wani va lahlekeriwe hi vumundzuku hikokwalaho ka ku va ku tirhisiwa milawu leyi yo tshinya ku ka ku tshinyiwa munhu loyi a nga onhangiki nchumu a fela ku a nga twanani na ku ndleka viyada emahlweni ka yena ti-whistleblowers. Hi yona mhaka Buthpet yaleyo president u introduce bill leyi nga ta endla leswaku ku va na mbuyelo wo karhi aka ti-whistleblower vanhu lava kota ku vulavula vusofa lebyi va byi vonaka byi endliwa hi vakulukumba wa vona. Kambe that bill yi siya vanhu vo tala swinene a handle. Vanhu va onhekeriwe hi mintirho, vatirhi a xiphoriseni
va onhekeliwe hi mintirho ya vona leswi khumbaka mindyangu ya vona leswi khumbaka vumunhu bya vona mi fanele mi tsundzuka ku munhu i munhu loko a swi kota ku hlayisa ndyangu wa yena loko u nga swi koti ku hlayisa ndyangu wa wena dignity ya wena yi wela ahansi a wu vi munhu a xikarhi ka vanhu a hi tseleni kunika mina leyi ya leyi na yi tivako na n'wina a mi rhambile ku mi ta hi byela ku kahle kahle ku ndleke yini a mi seta kambe ni tshemba hi ta kuma nkarhi hi ta tshama hi langutana kunika yi vula kambe a ni kombela hi languta vanhu lavambirhi ku kahle kahle mi le ku voneni ka yini n'we eka mhani Andrea Johnson advocate na Lieutenant General Hlanhla Mkhwanazi mi vona vanhu va njhani lava ka vanhu lavambirhi hi ku un'wana miniseri i ngheni a kha a vilerisiwa ngopfu hi ku hehla ku murhangeri wa IDAC i dodgy character swivutluka swi ku chakala Mkhwanazi na yena i teka nawu u veka mavokweni ya yena loko za ya Pitori a ya hi mpfumelelo wa mani hi coast ya mamani sweswiya swa ku taniya ni byeleni hi ku vona ka n'wina mi le ku voneni vanhu va njhani la ka vanhu lavambirhi ni vona vanhu vambirhi Buthphethe ni vona Gerinel wa xiyenge xa the Hawks ni tlhela ni vona National Commissioner wa Maphorisa Jackie Slave vumbirhi bya vona a va representa the Hawks lowun'wana sorry not the Hawks Scorpion NPA okay Scorpion ka Scorpion and then other one i Maphorisa SAPS bate loko va twa se ku khomiwa loko Gerinel a landa National Commissioner wa Maphorisa luya wa khale a nga tlhela lova moya wa yena u tlela ku rhula eva a ya n'wi find guilty swi vave vanhu vo tala ngopfu swinene hi mhaka ya vukungundzwana byebyi ivi van'watipolitiki va tshama hansi va ku xiyenge xa Scorpion xi fanele xi famba ivi xiyenge xa Scorpion xi herisa sweswo va tlhela va tisa timhaka ta vulelancuka na makhata ka foni ta ku hi vele ku vulavuleni swo karhi swo biha no xiyenge xa Scorpion a xo endla ntirho wa xona ku fana na IDAC namuntlha IDAC yi ringeta ku endla ntirho wa yona i Andrea Johnson loko yi kha yi endla ntirho wa yona ku na vanhu lava va endla ku ntshikelelo lowukulu sweswiwani aka Minister of Justice va ngo xiyenge xa IDAC xi fanele xi pfariwa and ntshikelelo ku ta amdzaka loko General Mkhwanazi va tile a Brooklyn va fika va ko va na huwa leyi nga kona so i SAPS again versus IDAC hina hi vona problem leyi nga va kona hi 2009 loko pfariwa xiyenge xa Scorpion hi leswi swi vonaka sweswi ya hela njhani swi ya hetisa ku yini loko hi hetisela hi ku vona ka n'wina loko se a hi fanelanga hi dila na ti-department kumbe unit loko vanhu va dyohile ti-individuals nawu ya mintirho leyi hi nga na yona la kaya i ko fanele ku va na nandzu lowu va fanele ku va wu hlamulela vona tanihi ti-individuals ti-department letiwani ti nga fomiwa a ti fomiwe hi reason hi kombela ku ti tiyisiwa lava nga ri ku kahle va humesiwa hi marito man'wani loko Scorpion a xi nga ri kahle not Scorpion loko van'wani vanhu andzeni ka Scorpion a va nga ri kahle ematshan'wini ka ku fanele ku dlayiwe Scorpion a ku fanele ku lo susiwa lava va vonaka ku va nga ri kahle ka Scorpion ivi Scorpion xi ya mahlweni xi tirha ntirho wa xona mi vulavula ntiyiso Buthphethe sweswiwani Scorpion a xi ta va xi tiye ku tlula mpimo vugevenga lebyi nga kona namuntlha lebyi a byi ta byi nga zangi byi humelela se swi vula ku yini Nkwinika swi vula ku mi landzelela kwala vayingiseri va nghena kona va nge hi rhangeriwa hi vanhu lava lavaka ku sirhelela swigevenga i ntiyiso walowo Buthphethe and hina vaakatiko hi fanele hi tlhariha hi nga tshami nkarhi wun'wana na wun'wana loko mi vona Nkwinika a ri wrong loko i lunghile no loko Nkwinika a ri wrong i wrong sweswiwani hi ya ka tivhoti sweswiwani lexi hi xi rilelaka sweswiwani Buthphethe i ku xiyenge lexa xiphorisa a xi pfumeleriwa na IDAC a va pfumeleriwa va tirha vanhu lavani ku endlela ku hi va na ti-election leti hlawulekeke laha ku nga ta ku nga ri na tihuwa na swilo swinkwaswo leswiwani hi ku loko mo languta timhaka ta xenophobic letiwani ti le ku ngheneleni swinene lero na ti-elections letiwani loko wa ka hi nga vi batsopi hi nga suka hi nga vi na tona mi kuma ku van'watipolotiki va tsakela ku a ti shiftiwi ti-elections letiwani hi ta kota ku kuma hi ta kota ku covera ground hina hi lava ti-elections ti va kona hi November so hina vaakatiko va Afrika-Dzonga a hi tlhariheni lava swi kotaka ku ya ku voteni va vhota va kha va swi tiva ku va vhotela yini hi nga vhoteli corruption i politiki leyi ni nga yi vulavula sweswi ni kombela ku rivaleriwa loko ni
tatana Mphonkweni ka kesi swinene nkarhi wa n'wina nkomu ku tiya ku engeta Khensile Bootpad. eko mi vulavula hi bela na vona tatana Mphonkweni ka va suka ka IPUSA Independent Policing Union of South Africa n'wina mi ri yini loko hi vuya hi la ku vulavula ngoma hi la ku vulavula ngoma va ri minkarhi ya ku tala vanhu lava va ta nghenelela ka timhaka ta ngoma vo tala va vona va nga dyangi vuswa kambe ku na vito leri tirhisiwaka ra munhu loyi nga dyangi vuswa a ni navi ku vulavula hi rona mina loko ku ri ku ra vulavuriwa ka xaniweya ku ta vula n'wina mani ngheni ka rona kambe vanhu va lava ka va nga dyangi vuswa hi vo va tala ku pfuwapfuwa timhaka ta ngoma ma vo mhaka kambe hi nga se fika kwalano hi leyi mhaka mi vone yini n'we mi va twile va IPUSA va vulavurile n'wina laha mi ri kona a mi vona yini 0860 00254 nsa leti mineta ntsevu hi nga seka mahungu ya misava ya awara yan'we hlekani lowa xikwembu nongonoko ya Afrika va vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Hayi Bootpad njani? buti wa mina hi pfukile hi nga vona A ni khensile Bootpad. Leswi maphorisa leswi tatana Mkwini ka va sukeke kahle leswi swi nga endliwa hi NP a swi vulavuleki kambe swi hi pfula matihlo ku why mi kuma ku ri na ti-anger between those two, the former president na the new president sweswi hi ku vona a va swi twisisa na hina van'wanyani laha hi nga dzikanyana ka politiki a hi swi vona ku khomiwa ka vona va swi tiva ku swi le matimbeni a president loko va swi kotile ku yimisa ku munhu a nga khomiwi na hi twisisa politiki swi vula ku va swi tiva ku okay leswi ni nga khomiwa mina na vanhu lava va nga pfumela ku ni khomiwa loko loyi president a nga swi lavi a ni nga ta khomiwa ku fana na namuntlha kuma lava swi lavanga ku a khomiwa mara mina na n'wina kambe president president va nghena njhani na Bootpad a ku na nchumu na wun'we lowu nga endleka ku president va nga swi endli va na matimba o hlongola vanhu lavaya va nga va stop simple kambe ni vula ku president va hoxe xandla ka ku khumala nga khomiwi va swi tiva na loko va fonela lava ya ku na warrant of arrest a va fanele munhu loyi a khomiwa hi mhaka ya ku wena i n'wi electile ka swilo leswi na leswi swa intelligence hi kombela ku swi yima hi ku loko a va nga swi tivi vanhu lavaya va MP hinkwavo a va ta va hlongoriwi sweswi ku mi nghenelela yini ka nawu va na matimba o endla tano se hi yo problem loko ku ve tatana Phet mina ni nkulukumba loko ni nga lava khomiwa va sungula swiyimanyana va tirha njhani munhu lava ya khomaka va kha va swi tiva ku loko swilo leswi hela ni fanele ni khomiwa hi swo phela maswiti va ya concentrate njhani ku va kumbe leswi va tirhaku loko kumbe leswi va tirhaku hi swa vunhlori na hinkwaswo swiya ku tiva mani ku se va nga kota ku tirha ematshan'wini ya ku tirha leswi nga ta vuyerisa tiko va tirha na ku lahlekisa vumbhoni lebyi va twaku ku byi ya ku va khomisini lexi futhi lexi nga tsakisaka Bootpad va ngo endla ku swi nyanya ku leswiya swa xenophobia ku va nga khomiwi swi ya hele va advise wrong it's total mess loko hi vulavula ntiyiso Bootpad leswi nga endliwa mina na va twisisa na tatana Mkwini loko va ta ku hi kona mara i pfunile Mkhwanazi ku ya le hi ku a swi nga ta tiveka ku case liya yo yimisiwa a hi ta va hi nga twisisanga nchumu loko a va tshamele eDurban hi ku vona va fike va vulavula kahle ku swilo leswi ni swi vulavurile hi June vanhu va Xikwembu loko mo ka vukulukumba va nga ngheneleli ku tala ka ngati la ku le ku luweni la xikarhi ene vanhu a va la ku pfumela ku ku na nyimpi between IDEC na maphorisa hi zama ku swi pfalapfala na ku endla yini na yini twana ni MP leswi vulavulaka swona leswi va vulavula swona tatana Khanyawo va ri i ta khomiwa after mi tshami sure ku mi onhe namuntlha Bootpad ku hambeka mlatsa ni ona ta mutoka n'wi tshikari a haxa Afrika wa vulavula ta n'wi khoma loko a hetile no i ta khoma hi weekend because I love it disturb vhiki hinkwaro no a swi kahle Bootpad hi yo problem yin'wanyana loko vanhu va ka va nga twisisi ku kasi vanhu lava va zondzele na yini mara loko mi twisa politiki na yini van'wanyana laha hi tshama na vona a hi va byela ku n'wanuna loyi wa swi tiva ku ze a khomiwa ma vona na ti-judge na everybody a ku na lava nga holi ka vanhu lava swilo leswi swa vonaka ku swi voyemela kwini mina na n'wi twisisa Mkhwanazi ku lexi hi vavisaka hi mhaka ya ku matsala i khomiwe hina loko lava a va lwa na yona nyimpi leyi ya corruption i case ya vona leyi i sensitive why va nga n'wi khomangi before ene sweswi hi le ku vangeni ka yena ma swi tiva ku la xikarhi
siku leri a nga fambisiwa swa Pitori va fike va la ku n'wi teka na ene intelligence ya hina yi le ka plan ya ku va ri ila ku humisiwa hi xitayele se a nge tshiki because wa swi tiva ku vanhu lava loko vo za va va hlula vona swi vula ku vona a nghena khombyeni se vula ku se lava va hi rhangelaka a va yi voni no va yi vona ku dependa ka faction ya vona ku phela loyi i ni tivela leswi na leswi loyi yes i lona loyi mara loko loyi o za a va n'wi tshikelela ngopfu ni va ta bambyana until n'winyi mbyana a vulavula se ku laveka mina se hi ku vona ka n'wina mi ri yini mi ri Mkhwanazi i hlaye kahle loko a teka goza ra ku ya a Pitori a Brooklyn ko a Pitori a ya vona ku timhaka ta Khumalo ti fambisa ku yini i hlaye kahle hi ku pfula matihlo tiko not hi ku ya hi xinawu xa maphorisa swa maphorisa swi na protocol yes ka protocol ya maphorisa u tshovile mara hi ku pfula matihlo tiko i pfune ngopfu because swilo leswi Bushbuck a hi nga ta swi tiva na ku yini yena i ri loko niya mina a hi na intelligence leyi nga hi byela ku va hi vekele 2 weeks se na swi tiva ku loko va za va khoma luya a landzelaku i mina a ni hele ku hava mi nga ha hlupheki se ni le kusuhani mo namba mi ni khoma se ku pfula tiko na ku twisisa ku politiki yi famba njhani Bushbuck va le ku ngheneleni valava hi pfurile because swilo leswi loko a ku yela va ri vambirhi Bushbuck swi nga vulavuliwa a nga interview a hi nga ta swi tiva ku ku na vanhu va le henhla lava nga nghenelela va ku hayi xikani loyi karhi mi ladza loyi ta nkuma loko byi horile hala loko ti herile swi nyimisa ngopfu ka tiko swilo leswi no tiko ra n'wina se ra ni karata valawudzi kambe swi tani khesini nkarhi wa n'wina hlayisekani valawudzi a hi hetisela hi swo Bushbuck ku tiko ri borile mingiselo leyi a nga vula ku tiko leri ri borile a hi pfumeli ri borile ri nga lungi ri nge lungi leri Bushbuck valawudzi khesini hlayisekani ko phela ku byela ku xi ri xi borile vaswo xi borile ko va xilo xin'we ntsena ko va kan'we ntsena xo bola xi nga tlhela xi lunga a ku ri loko Yesu a ye le ka valazaro kambe swi ri tani hi tweni mahungu ya misava lama hi nga tshemisa wona na mani nkosi na Chauke mani nkosi na tinhlekani eka Malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Bushbuck andaka loko kulukumba Julius Malema a teka Manana Johnson murhangeri wa IDEC u n'wi fanisa na Winnie Mandela leswiya hi ku vona ka mina a ko va ku zama ku n'wi xava kahle hi plan se mara hina van'wanyana tanihiloko hi tshama hi pfule matihlo hi langutisa ngopfungopfu ka varhangeri lava hi rhangeriwa ku hi vona tanihiloko murhangeri un'wanyana a vurile leswaku hi rhangeriwa hi swigevenga mbulavulo lowuya kahle mbulavulo wo xava munhu kahle a ri ku xaviweni hi mavonelo ya mina na khensa Bushbuck nhlikani ri xile Bushbuck xikan'we na muhumelerisi kokwa Ncindani mavona leyi vavisaka ngopfu yi tshovaka moya hi leyi ya ku dlayiwa ka van'watipolitiki vo njhe va yimela ku lan'wa lava tikhansela ma ta swi le ku tikeni Bushbuck mina hi mavonelo ya mina loko vanhu va lava va ngele ka nxaxamelo walowo va yimisiwa hinkwavo ka ku sungurisiwa hansi va ya vutisiwa swivutiso n'wana n'wana a ri hlamulela swa tika Bushbuck swi le ku tikeni Bushbuck ri xile Bushbuck a ni lava ku tsundzuxa vantshwa ku ri a hi ti voneleni ku na vanhu vo tala lava lava ku phusha ti-agenda ta vona hikuva vona mi kuma ku va right financially mara va lava ku tirhisa vantshwa ku na ti-pictures ti nga circulator over the weekend ta mavunwa ta ku komba ku na vanhu va nga hlongoliwa wa Matsonga le Eastern Cape swilo leswi ku nga ri ku swona
so vanhu loko va na agenda ta vona a va push ti-agenda ta vona va nga nghenisi vantshwa kumbe va hangalasa mahungu mo ka ma nga ri wona cause ku na swilo swi endliwa over the weekend va ku ve ri ku na machi ya matsonga ayi tivi ta mitlangu laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mingisera mgana lona FM khesini n'wina mi nga rhumela ti-voice note ntiyiso mhaka leya ya vakhanselara hi leyi nge hi sala ndzhaku na muhumelerisi Munduku hi mhaka ku hi lava ku ta twa ku kahle liya yi helela kwihi ku na un'wana wa miehleketeleriwa loyi ve nge ile kusuhi swinene na ku a nga khomiwa endzhaku ka ku dlawa ka muyimela ku langwa wa DA ka vukhanselara. Swin'wana leswi swi hetelaka swi vanga swi vulavula swa leswaku xana tipolitiki letiwani swo hi mpela mo lava ku nghena hi laha hi randli hi nkani loko ku nga ngheni mina swantshwa ku nga ngheni un'wana loko ku na leswi ni swi navelaka ku a swi fanele va xohi swi swa tihosi swa vuhosi a swi voteriwi a swi toyitoyeriwi a ku ndewi nchumu wo tswaleriwa loko tswariwe i ri hosi i hosi hambi va swi lava hamba va swi lava kambe kaye loko ha vulavula tani ku na hoyi leyi tihosi va nge le ku hlangana na yona sweswiwani ya timhaka ta ngoma ku na vanhu lava nga ba ngoma hi ku tsakela ka vona hi ku rhandza leswi swi hetelela ku swi tisa mintlhontlho na swoleswo hi yo mhaka namuntlha hi rhambe murhangeri wa India tihosi a Mpumalanga tlhela murhangeri wa Contralesa Kgoshi Mokoena ntukulu wa mina lava na ku bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ta ngoma hi ku lembe na lembe hi rila hi xirilo xin'we ngoma ku buwe ngoma swi nga ri nawini ku buwe ngoma swi nga ri nawini hi fika njhani ka xiyimo lexi Ndabezi tenhlekani Khalanga a ndi ku xawete nkulu wa munhu ni vayingiseri va Munghana Lonene kokwani a khensa swinene ntukulu mani khale ni nga se vulavula na rito rero ntukulu wa mina kambe a khensa loko hi hlanganile namuntlha ngoma se ya sungula kambe leswi hi rilaka hi swo lembe na lembe swi tikomba swi nga lavi ku hela timhaka ta ku va na ngoma yo ka yi nga ri nawini mi le ku voneni hi na n'waka Ndabezit kokwana tanihiloko hi vulavurile kwala eka xitichi xa mina lexi rhandzaka xa Munghana Lonene leswaku u koho un'wana loyi a nga ri un'we ntsena but va koho na kwa la Mpumalanga u koho un'wana loko hi vulavula se u dya hi tinhwala u le jele hi koho ku ba ngoma a nga na mpfumelelo leswi endlaka leswi kokwana ndzi vona onge engoma vanhu va yi cincile va endle ebendru laha va endlaka emali because loko ndzi a ku ri sweswo munhu a nge fosteli ku a be ngoma a nga na yona permit leyi ku yaka eka Ndabezitha wa tiko rero ni komiti leyi yamango PICC ya le province kumbe eka masipala hi swo swi hi hluphaka ngopfu kokwana leswi endlaka vanhu va be tingoma va nga na permit nkulu wa munhu kokwana swi nga va swi vula ku ka loyi se a nga va ku a khomiwini sweswiwani a nga tirha kahle tanihi xikombiso ka nkarhi lowu taka ku tinhlayihlayi ta vanhu lava va baku ngoma swi nga ri nawini ti nga ha vi kona kumbe ti nga ha tlakuki leswi hi nga ti a swi endleke hi swo swa ku loko ku nga tekiwi goza ra ku endleka leswi vanhu va ta tolovela swa ku loko yi bihile swi na mhaka va to holova va vulavula va hosi Mokoena eka Munghana Lonene mara hi ya emahlweni ngoma yi yimba yi za yi huma sweswi loko ndzi vulavula na wehe kokwana ndzi ri ntukulu wa wena leswaku emaphorisa va NPA hi teke goza munhu u khomiwile ku va na special court hi loko va n'wi vona swa ku a nga endlanga swona va ku lweyi ni bail a nge yi kumi u ta tenga a ri le jele kambe vana lavaya hi va susile kokwana hi va yisa eka ngoma leyi nga le nawini kahle leswaku vana lavaya va nga panixiwi because va na nandzu nandzu i na munhu loyi a nga be ngoma kokwana nkulu wa munhu van'wani va vula ku kumbexani swi vanga hi timhaka ta ku swa tika ku va munhu a kuma phumende leyiwani ku laveka yini ku va munhu a va na mpfumelelo wa ku va a ba ngoma leswi swi zaku swi tika lera ku van'wani va twa nga ri a hi fanele hi nga swi landzeleli kumbe swi durha ngopfu ku kuma phumende ka tihosi kumbe swilaveko swa ko swa tika a swi tiki kokwana loko u fika u ku nonda Ndabezitha Mokoena ndi la ku ba engoma xa ku sungula ndi ta ku u navo evutivi bya ku be ngoma leswi mi ngo experience swin'wana swa swoho u la ku yi ba kwini
sende ku vanhu lava tshamaka koho va pfumela swa ku u bingoma hi endla research hi vutisa vanhu swa ku munhu loyi u rula ku bingoma hi n'wi nyika ki van'wani hi lava vhele va nga na a va swi koti ku khoma vanhu va khoma vana va vanhu ndlela ya ku yi nga tsakisi va ta ku vanhu va ka ndavisa Mokoena ha ku twa uri munhu u kombela leswaku u n'wi nyiki permit u nga n'wi nyiki leswaku en'waka wa 19 mani kumbe 2000 mani u khanga a bingoma ku endleke leswi kumbe va ku no loyi a nga na yona experience ku mi nyika engoma u ta va u endla xihoxo because vana va vanhu va ta va nga ri safe hi mhaka ya ku nyika munhu wa ku a nga ri kahle a swi tiki kokwana kambe loko u nge u qualifya u ri kahle u landzela milawu hinkwayo ni vanhu va wena lava va nga ta tshama ni vana va trainiwe kahle na wehe u nga ta endla ritual liya u kahle dokodela u ku chekile a wu na nkingha hi kokwana a ku nyika permit kambe van'wani wo ta u vona swa ku loyi mwaka wa ku hela 2025 a ri le ngomeni kambe sweswi u na 22 years marula ku bingoma yalweyo u ha ri ntsena swa ku hambi swa le ngomeni swi nga endleka swi lava a dyondza ku mahlweni loko a ya va bingoma van'wani hi sweswo kokwana a swi tsandzi ngopfu leti vanhu a va twi nkulu wa munhu kokwana Shem ri ntukulu wa wena ri tani ngopfu sa a yi languteni ka leswi mi nge le ku swi voneni ka lembe leriwani ngoma yi sungurile ku luma hala Mpumalanga swi famba njhani yi languteriwa ku ya fika makumu rini hi ku lembe na lembe ntukulu ni tshama ni kha ni kuma swivile hala ri ngoma ya mahlweni a ku na xikolo xi kurile nan'waka mi ni tshemba swi tshamisekile a ni nge swi kumi sweswo kokwana vayingiseri va mi va Munghana Lonene hi lweyi Hosi Mokoena ni mutwa ka swa ku u ri yini hi ri ndi ri me ndi ri Hosi Mokoena engoma loko u yi teka u yi fanisa ni swikolo swi nge fambi kahle ha twa leswaku eka province ya me lame ni nga kula koho ya Limpopo engoma va teka va endla syllabus ya le xikolweni ha koho va ku swikolo swi pfala tingoma ta nghena loko swikolo swi la ku pfula tingoma swi lava ti huma kokwana xivutiso lexi humaka ka ntukulu wa wehe xi ri na vana lava va nga yeki engomeni va tshamaka engomeni va feyila hinkwavo ke lava onge vo a va yi va tshama va ri le xikolweni mihova hinkwayo va pasa hinkwavo vana va lawa ke answer ya koko kokwana wa ni twa ya kwini sweswi so va nga tshiki va yina sweswi eMpumalanga hi ri ku ni language ya mina ya kokwana hi nga yimba yi ri engoma ya upfa loko se yi upfile ya huma ya ekaya kambe sweswo hi ri vanhu va nga tika advantage ya ku ngoma ya upfa va khome vana va hina nkarhi va ku leha no a hi pfumeli la Mpumalanga hi te loko onge ngoma yi teke nkarhi kokwana vhiki ra ku sungula ra August ya huma a ku na un'wana loyi a nga va vhiki ra vumbirhi the first week loko onge u delayile kambe hi ri eku heleni ka July tingoma hinkwato a ti hete leswiya swa ku no swi lava va ya ni school syllabus hayi eMpumalanga swi kona engoma ya upfa kokwana ri tani me ntukulu wa wena se a yi kwetambetani ke na dyondzo hi ku a ni ngo khaleni ka khaleni ntukulu a ku nga ri na swa dyondzo sweswi ku na swa dyondzo phela hi faneke swi nghenisa la se va ndlisa ku yini va dyondzo loko yi kha yi vupfa swikolo swi pfurile ku ya hi syllabus kokwana yin'wana swi lava vanhu va yi tiva a hi vona vana va xikolo ntsena lava yaka engomeni ku ni vanhu lava se a nga nkulu a lava ku tiyela engomeni a nga na mhaka ya xikolo swi ku yini kambe xivutiso lexaku lava onge a va yimbi va pasa hinkwavo kwalaho a nga kona loyi a nga ni hlamulaka kokwana hakoho a yi diseti nchumu la Mpumalanga ku ni program liya va ngo i recovery program u ta veka hi xilungu loko se u tolaka kokwana loko byela va yingisela va melani va rhandzaka swa ku recovery program na catch up program swi vula eku yini leswaku Department of Education va te ka tihosi va loko vana va huma engomeni hi ve ni program swa ku vana vanavo hi va teka through ku va ni catch up program swa ku va nga lahlekeli hi nkarhi wa voho va pasa ene va pasa kahle futhi swa swi hi tsakisa kokwana nkulu wa munhu nemetweni ntukulu nemetweni hayi yi basile a khensa swinene nan'waka miri hi ya loyi a nga xinyamini a ka ha ra van'wana mi swi vengele ku mi karhateni hi ku ba ngoma swi nga ri nawini ku fika sweswi va chuhile kokwana hi endle kahle va chuhile vun'wana a va ku ba u twi swa ku heyi ta vuya u vhela baleka a eka hosi
ndzi kombela leswaku loko nkarhi wu hundzile pana ndla ku bingoma so hi ka yena ku rindza mhaka lowu taka sweswi nkarhi wa ku wa application se hi pfarile kokwana nkulu wa munthu khensile swinene ntukulu wa mina khensa swinene hlayisekani ku dya ku hengeta khensile kokwani inkomo valava hi bula na vona i Kgoshi Mokoena a hi bula na vona tanihi murhangeri wa yindlu ya tihosi a Mpumalanga tlhelo murhangeri wa Contralesa lava a hi bula na vona hi kha hi la ku tatwa ku kahle kahle hikokwalaho ka yini ku va na hoyihoyi leyi ya ku na ngoma ya ku yi ta luma yi nga ri na wini se mi va twile va hlamuserile hi lava va nga hlamuselaka ko ririmi ra Xitsonga ri tolokiwi mi ri twe kahle loko va kha va vulavula ka yena a hi tweni ku mi angula ku yini hi nga se nghena ka yele Limpopo yele Limpopo hi ta ka yona hi hafu ku pela awara ya 13 loko hi bula na hosi Mtavula kambe sweswi a hi hundzeni laha se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula makumembirhimbirhi timinete ntsena kupela awara ya 13 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela wona thi kusuka haleni a studio 1 hi le Amasingita Mall Agiyani eka nhlekani lowu 1 a hi ku tumingisela mina nomboro i 0860002543 a hi bula hi ngoma se ni tshama na wo hi nga va hayisa mahlweni mhaka leya ngoma hi nga se nghena na hosi Mdavula hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani muhashi muyingiseri pfukanka hi va lava hi ngo vona hi tsakile le ka Meka Xikundu yi yimile se ni la ku landzelela nhlokomhaka ya ni ta sungula laha khalanga ku yimisa ngoma khalanga ni ta tshika tipolitiki leti ta lava mipfumelelo ya ku van'wana va pfumeleriwile kumbe van'wana va monita hi ntila wa ku onge swilo swi fambi kahle hi nkarhi walowo ni nga yimeliwa ka Xikundu ntsena ni yimela tingoma hinkwato ku yimela ni vula ku vulavula na ku nyika mavonele hi tlhelo ra ngoma xo sungula muhashi ngoma a hi matlangwani ku na swikhedzakhedza munhu kombisa ku ni la ku ya kwihi hi ndlela leyi ya sweswi ni ta vulavula hi tihosi tinharhu ta ka hina a ku ri na loyi va ku i Kutsunga Xikundu loyi a tiveka kona a ri kona a Parliament loko mina ni ya angomeni hi 73 a ku ri na ndyangu wo karhi lowu a va ri na vun'anga byebyo hi vona a va fambisa byona loko se va nga ha ri kona hambi va lo hela ivi ku ta van'wana lava hi nga va approve va swi vurile na hosi Mokoena va la sweswo ku ri swi fambisa sweswo kambe hi leyi mhaka leyi nga ku yi tiyisisa loko mi languta leswi humelelaka vanhu vo swi teka ku loko mfumo wu nghenelela hi laha va nge ti vulavuriwa njhani timhaka ta hina hi vekeriwa swikhedzakhedza hi maxivuri hi loyi a nga dyangiki vuswa mi te i ta vula lowu a swi lavaka a ni nga la ku tenga mina va ku hey khalanga i te swi ta ka mina ku ta tenga mina hi ku loko mo teka department ya swa vutshunguri ku nga health loko ko fika ku ve na mhangu aka ngoma ka ximasiku lawa swa endleka n'wana yaloye loko xiyimo xi tikile a fanele a yisiwa tliliniki un'wana swi tikisiwa hi yini khalanga hi leswi vanhu va masiku lawa a va swi koti ku landzelela ku na swikhedzakhedza swo fana na leswi loko ku yima ngoma ku na leswi vanhu lava nga sala le akaya va nga swi endliku kumbe swi nga pfumeleriwi na le tikweni hinkwaro loko mi twa ku ve ko tala a ti ri kona ti-casualties kumbe a ti ri kona timhangu na lembe leri ni nga yimba hi rona mara naswona a swi na maendlelo ma kona swi lavisisiwa mi swi tiva ku mi thaji kwihi loko ko za ku hluphuka tinhloko timbirhi tinharhu mi ri kwale ndzi mi swi tiva ku na lomu mi nga thaja kona a ni nga dziki ku ya kule hi ku swi nga chavisa van'wana se loko mo swi endla hi xintu ma vona na sweswi yi nga yima akaya maxelo a ma fani na malembe laman'wanyana swi tananyana swi pfulana a mi nga kumi nyoka a switandini loko swi fambi kahle ene kwalaho na loko ko tshika ku humelele mhangu ta vulavuleka kambe sweswi hi nge le ka maendlele ma ku mfumo wa nghenelela ene a ni wu soli ni nga ta vula hi mhaka leswi a ni la ta tifinga a ni lavi swivutiso endzhaku leswi loko mfumo wu nghenelela hi leswi swilo se swi fambisaka swona swi fana na swi swo vhota ku sweswi ka votiwa ku endliwa yini i milawu leyi nga kona hi nge yi papalati ene tihosi ti nge yi tiya aka matiko man'wana kun'wana va ku laha lavi mfumo a swi fambisi swona misava hinkwayo unfortunately kumbe hi ndlela yin'we leyi munhu swi ya ku i langa ku twa yini se ni ta gimeta hi ku vula leswi loko ngoma yi ri kona atikweni a ni la ku dyondzisa vanhu va swi tiva swikhedzakhedza loko swi fika leswaku se ku twananiwile laha ku nga hava swiphiqo swa ku
ina vatiko va ku a hi swi lavi hi ku hi vo vinyi va vana tihosi na tona kumbe ti languteka mabindzu a hi swona leswi swi langutiwaka i ku ri loko n'wana a ya angomeni swi vula yini na swi vula leswaku i fanele a lulamiseriwa vumundzuku loko mi languta GBV mina loko ni ya angomeni loko hi ya ngomeni ka murholo wa hina a va ta ku byela ku n'wansati a nga bihi ku na milawu ya kahle ngopfu leyi endlaku ku i kota ku tiyisela maxangu swi fana na le vusocheni loko valungu va yimba va ya vusocheni hina ku yimba ka hina i ngoma hi la ya dyondza ku tiyisela maxangu ku kota ku hlonipha na xihundla that's why hi chava ku vula loko hi vulavula ku na leswi na leswi na leswi loko a hi vulavula hi ri vambirhi a ni nga boxi hey ni kuri ku nandziha ngopfu ni ri n'wana wa hosi se hi yona mhaka kona a no bomba ni se hi leswi ni na ta ba mawala mayingwe ku ri loko swilo swi humelela atikweni swi titaniya lavaya va ku novela hi le purasini ra mina a ni na ku nghena a ni na ku tshwa tintiho ni ta a hi xikombiso a hi nghenelela ka leswi hi ku swi ta hi pfuna leswiwani ka tani hi fika njhani ka muganga wun'we ku va na lava nge wu lavi van'we va hi fika njhani i xidemokirasi lexi xi nga hi fikisa laha leri ra ku tihosi ta ha ri hava matimba ya ku veka milawu ematikweni ya vona kumbe ku endleka yini mi ti kahle khalanga hi leswi loko mi ri na tiko na majagani lava ka ngoma na tlhelo ka malembe a swi nga bohi ku n'wana na n'wana a ya ngomeni hikokwalaho leswi a swi nga se tika swa milawu a swi kota ku yima ku wa munhu wo karhi ku mukhalabye wo tani a nga ya ngomeni a tekiwa ku ri hava mpfumelelo a swi pfumeleriwa a hi swi tshikile a famba a ya ngomeni a kha a nga swi lavi so xin'wana lexi a xi chavisa ngopfu a swi kota munhu ku vulavuleriwa mi ta ni khomela loko no tshika ni boxi ngoma a swi kota munhu ku hi nge vi atikweni munhu a ri thicara no nyika xikombiso a nga yangi ngomeni ivi a ta kota ku pfalela vana va yena a nga va khoma ku va ngayi a swi kota ku huweleriwa swilo leswi a swi na matimba makulu a kota hi ya yima a ndhawini yo karhi hi n'wi huwelela a ta ti tisa hi yexe se sweswi ku nga na xidemokirasi a swi fanelangi ku munhu a timbeletiwa na khale a swi nga pfumelelangi a ku va na tindlela ta kona to khingakhinga ku ri a hi yeni hi ya kuma ndlela yin'wanyana mara a ni la ku nyanganyisa mihleketo ya vanhu ku ri swilo leswi a hi fashion a ku ri na mindyangu yo karhi na sweswi yi kona vanitwa lava ngoma swi nga ri ku swa vona mara va kulile tikweni leri ku boha ku ngoma se ku na democracy leyi sweswo na switu sweswo swa muti na switu na swa munhu na switu kambe ni vula ku hi n'wina lamele ka xikundu ka xifaxana hinkwini kwalaya ivi ku vona kwalaya ka xikundu ku va na van'wana va ku nga ngoma yi nga lumi la kaya ngoma van'wana va ku hi fike njhani ka ku swi ze swi langiwa ku van'wana va ku ngoma yi nga lumi van'wana va ku ngoma yi luma ku ri tiku rin'we hi leswi loko moza hi va 1976 a ku ri na ntlawa lowu a va ku siya hi nyova hi lava vo swilo a va swi twisisi kumbe a va swi lavi swi endleka hi ndlela yo karhi mara munhu vuya ka kwalaho ko kota ka xifaxana loko ko va na munhu laya swi fika laha ku vulavurisaniwaka loko nguva ya ngoma yi fika ku laha tikweni ku vitaniwa xividzo xa tiko ku vitaniwa na vakulukumba va tiko ivi ku fika ku vulavuriwa a swi talangi ku laha ku nga vulavuriwa va fika va cheletela misava lava va nga vitaniwa vakulukumba va tiko kumbe lava nga ringanela ku ya vulavula na hosi kumbe varhambuli hi hosi ku ta vulavula sweswo se ku ya macomrade lavo ka va nga swi tivi na timhaka ta ngoma va languta swin'wana leswi a va fanele va nga swi langutisi a swi talangi loko no nyika xikombiso hi ngoma ya ka hina ndhawu swi tala va nga ni vula ku tihosi ku hava ku ti nga fika ti ku ni mi rhambile laha ni lava ku ta mi tivisa ku se hi tshamini ntlhanu wa malembe na malembe mambirhi ku nga ri na ngoma lembe leri ku ta va na ngoma inkomu swi khedzakhedza swa ku yi ta durhisa ku yini yi ta ndisa ku hi ta vuya hi ta mi byela a hola ku mi tivisa sweswo ntsena a swi koteki swi koteka kahle ngopfu ene a swi talangi loko hosi kumbe vurhangeri bya tiko byi endla sweswo ku va na switandzhaku ivi ku fika laha ku nga ndleka ku hi le ralini ya politiki ivi ku na vukarhi lavi a swi lavi a swi talangi khalanga loko ni nga mi hlamulangi mina se ni ta heta kwala
a swi talangi ka consultation kumbe ka ku vulavurisana na vanhu va tiko hayi le ka hina ku hava swi tshamisekile na loko swi nga tshamisekangi ku fika leswi ni swi vulavurisaka swona kambe swi tshamisekile a swi talangi otherwise vana va ta khoma swiphundla va ku nga yimi no nyika na matiko laman'wana swi tala ku endlisa sweswo laha vuhosi byi fambaka kahle na vanhu va kota ku tivisiwa va tlhela va tekeriwa nhlokweni nemetweni aye hosi Mdavula va ri yini ke a endhaka loko hi ta va hi twe tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso miyiselo umngana lona FM langute nkarhi 22 timinete ntsena kupela awara ya 13 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka mngana lona FM xiyenge lexi langutanaka na timhaka ta ngoma a Limpopo xi vika leswaku xi lulamile ku va ku ta va na ngoma eka lembe leri hi nga ka rona xana xi fambise ku yini ku za xi fika la xi lulamaka hi ndlela leyo a hi laveni mutshamaxitulu wa xiyenge lexa PICC ku nga hosi Mdavula David ta nhlekani mi amukerile la eka Munghana Lonene FM nhlekani mhaxi xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene hambileswi mi ni vengaku mi nga ni vitani helo mi kumbe ni vitani mi ni hembele muha hi n'wi vitanile a ni tivi nchumu mbuyangwana mina kombixani siku ri wa hi ta swi lulamisa kambe a ni mina no haxa ndhawu a hi sunguriseni lembe ra kumbe nguva ya ngoma yi fikile tanihi Limpopo mi le ka xiyimo xa njhani hina hi nga swi vula hi ku hi le ka xiyimo xa kahle kambe loko hi ya hi kha hi swi langutisa hi tihlo ra vurhonwana hi ya kuma ku na van'wani hi vula va vo rhandza ku ri va nghenelela timhaka ta hina va ti vulavula hi ndlela leyi hi nga yi tiviku mara hina vinyi hi swi endli kahle ku na tingoma leti hi nga ti alela ku va nga bi tingoma I mean no ku na lava hi nga va alela ku va nga bi ngoma kambe loko se swiya ku ta na swin'wana kwala xikarhi ku nghena na statement swin'wana va ku i premier a nga sayina se ku huma media statement swin'wana xi ku hawa leswiya mi nga swi yingiseli a swi tshamisekanga na sweswi ni vulavulaka hi la ku ta ku hi ya hlangana mundzuku hi langutisa swilo leswi ku swi ya kwihi hi ku loko ho pfumelela un'wana na un'wana a ba ngoma swi vula ku a ha ri na ngoma ya nchumu hikokwalaho ka yini mi ku loko ho pfumelela un'wana na un'wana a ba ngoma a ha ri ngoma ya nchumu ku fanele ku endleka yini leswaku ku ta kota ku biwa ngoma nkarhi n'wana mi yi kumangi information leyi ku hume statement la lexi vulaka leswaku premier u ri un'wana na un'wana na va lava nga endla ti-appeal a nga ba ngoma na loyi a nga apply a risiwa a nga ba ngoma papila leri ivi ri tsariwa ku papila rero ri tirha tanihi mpfumelelo ku un'wana na un'wana a ba ngoma ndhaka about 1 day or so ku humelela statement xin'wana va ku papila leriya is fake a rona fraud a swona leswi swi nga tsariwa laya so hi leswi hi vulaka ku sweswi we are fighting fires hi xilungu hi ya ku lweni hi mindzilo yi kulukumba ngopfu loko hi hlangana mundzuku ku lulamisa mhaka leyi hi ku lava va nga ba tingoma swi nga ri nawini hi fanele ku ti pfala lava va nga ba tingoma swi nga ri nawini ivi va yika yena premier va apila ivi va humelela hi nga tsala tiphemiti tin'wana hi ya mahlweni hi leswi mi nga ta ku hlamusela swona hi ku kombisa khalanga no a ya khesa swinene se a hi languteni loko mi ku swi le nawini mi va mi ndle yini hi ve hi ndle leswi landzelaka yima ni vula swin'wana swa kona swin'wana kumbe ndaka ni nga swi vuli ku ni yo ti tshamela kwala munhu juma ku fana na leswi loko mi ba ngoma leswi hi swi lavaka hi fane hi ri na ntiyiso wa ku n'wina ndhawu leyi mi yaku mi ya bela ka yona ngoma mina phepha ra kona hi marito man'wana mina lexi va ku na proclamation kumbe government gazette number 1 and swin'wana leswi hi swi langutaku hi langutaku n'wina hi n'wexe xana mi yili emaphoriseni mi ya kuma leswi hi ngo ku na clearance certificate swo komba ku n'wina a mi na nchumu xa vugevenga mi nga xi endla swin'wani loyi wa mayini a nga ta pfunana na n'wina ku ba ngoma loyi
leyiwa i fane a ri munhu loyi na yena a nga na certificate xa ku huma ka dokodela xo komba ku na yena u basile hi swin'wana leswi kulukumba leswi hi swi langutaka leswi na xo hetelela xin'wana i xa ku vana lava va screeniwile na before va ya le ngomeni mhaka ya nkoka leyi mi vulavulaka yona endhava ezita leyi ya vana vo screeniwa hi ku minkarhi hinkwayo lembe na lembe no khongela ku lembe leri swi nga vi kona hi kuma swivilelo swa ku n'wana wa mina i ye ngomeni ni nga swi tiviwi n'wana wa mina i lo kokakokiwa n'wana wa mina swi nga ta tluka swi ku chakala hi huma njhani ka xiyimo xa muxaka walowo endhava ezita sweswi mi swi vulavulaka tolo kunene na ha ku foneriwa va ku n'wana u yi ngomeni handle ka mpfumelelo ya mutswari loko ni vutisa hosi ya ndhawu yaleyo u ri n'wana loyi i lo vona va kha va yimbelela tinghoma leti kombaka ku ri tinsimu leti kombaka ku va ya angomeni a tlula nghena xikarhi u na 15 years a famba na vona va kha va yimbelela loko va fika le timhaka ti humelelaka kona leti nga ti ka ni nga tiboxi a ku mina loyi mani vona no tala ni lo mi nghenelela ni la ku nambanisala kwala na hayero se hi loko va n'wi nghenisa loko va n'wi nghenisile papa wa yena i mfundhisi a ta ku ni lava n'wana wa mina mfana luya a ku a ni helo na sweswi ya ha tshamisi sweswo hi lwa na yona i one example leyi ni mi nyikaka yona yaleyo i va a kha nga yi helo njhani hi ku i va nga se fika malembe ya ku a va na vutihlamuleri already se va tirhi ntirho vona va hetile leya malembe leyi yi mani ni nghena ka yona nawu lowu hi tirhisaka hina wa CIA wu ri 16 years and above a wu jikajikanga va vule hi 15 or 14 or whatever the case may be mara lexi ni nga ta mi byela before hina hi ya mahlweni na timhaka ta ngoma hi endla leswiwa ku na compulsory workshop hi tshama na lava va nga endla swikombelo swi nga pasa kumbe ku humelela swa vona hi va kombisa ku nawu wu lava leswi na leswi loko a wu nge siku rin'wana ma swi kota ku ta hi khomela la Jack Botazol va nga mi cakunya hi meno va yisala va lo nga hi byeli ku nga ta 16 years munhu wa 16 years already u tiva timhaka ta masangu se sweswo u swi vulavulaka swi nge tirhi hina hi tiva lava nga hansi ka malembe yaleyo kambe hina hi ri va PICC a hi tshiki ku vula ku a hi landzeleleni nawu yaleyo i mani mi byela ku Vasotho va ri tikhuva vuroko se leswi ku nga tshoviwa nawu laha ka n'wana loyiwani mi nga nyika xikombiso hi yena i mani a byalaka vutihlamuleri a ku fanele ku ri mutswari na lava va la angomeni hikuva a va fanele va nga n'wi pfumelelanga mara loko va hlamusela vona va ri i lo nghena xikarhi ka vona a yimbelela risimu na vona ri va ri yimbelelaka loko a fika laha ku hayi a yi tangani mara a ni a nga na vutihlamuleri ku ya hi nawu wa tiko leri endhava eziti ya i ntiyiso ngopfu sweswo se swi vula ku hambi hi a vule sweswo hi nga pfumelelana ku lava va nga hetelela va endlaku ku ndliwa ntirho a ti dyela vuswa a kuma na xithuthuthu xa yena va hoxile ya i ntiyiso ngopfu a ni nge swi ali sweswo fona sweswo mara a ni hina tanihi PICC leswi loko swi humelela hi va hi nga ri kusuhani ni endlela ku ni nga mi civeli swona ku swi le ku endlekeni swa muxaka lowu ene hi khoma ku tika swinene loko swi humelerile ku fana na sweswi swi nga humelela ku endleka yini swi to tshikiwa hi ku se mujahani luya i na xithuthuthu xa yena okay kalanga loko ku ri ku mutswari luya u lava ku mangala mhaka leyi a yi endla nandzu u na mpfumelelo ku a nga endla sweswo mara yena mutswari i vulavula swin'wana i ri mi ti lavela n'wana wa mina a huma la ngomeni ivi n'wana luya a ku mina ni ndhawu se bayena wa kota ku nghena i dini vuswa kumbe baye u vulile ta a ri kwala na sweswo khalanga va ri wa swi tiva swilo leswiya u yini sweswi i lo hundzuka i mfundhisi okay a hi tlheleni nyana katsongo ni tshame ni hlangana na hoyi yin'wana la ya leswi mi nga sungula hi swona ni tsaka hi ku vulavula hi timhaka ta ku loko munhu xin'wana swa swilaveko i proclamation kumbe government gazette a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na hoyi loko ku ve swilo sweswo hinkwaswo swimbirhi ma pfumela ku loko munhu o va a khome proclamation
ma n'wi pfumelela loko munhu o ta kume ka government gazette ma n'wi pfumelela hikokwalaho ka yini ku ri na hoyihoyi ni tshama ku na n'wetani hi PICC mi ta mi yi twile ku na van'wani va vilelaka ku hikokwalaho ka yini hala ku biwe ngoma hala sweswo swa ku taniya mi vona ongeti swivangelo i yini la ya ni le ka PICC xikan'we ni hosi ni hlangana na swona ni nge se nghena ka PICC yaleyo leswi ni nga hlangana na swona mina leswi swi hi karataku kwala xikarhi ka hina tihosi ku na lava va nge vona hi vona tihosi hambi va nga recognize-wangi hi nawu hi swo swi hluphaku sweswo sweswi a ni la ku boxa vito ra munhu ni nga ta boxa mara swi le ku humeleleni endhawini yin'wana va hi byela ku phela laya n'wina mi nga nyika loyi ngoma a yi ba a hi le ndhawini ya yena i ndhawu ya swimanimani ivi hi cheka hi ku swimanimani lowu va n'wi vulaku no recognize-iwa tanihi hosi a nga nikiwanga a nga na maphepha yalawa mara va ri a hi fanele hi niki yena hi ku swa tiveka la tikweni ku hi yo hosi ya hina leyi hi swona leswi swi nga problem number 1 hina hi tika ka leswiya swa ku loyi hi nga n'wi nyika i na government gazette luya a yi humi ya yena se a hi ta n'wi nikisa ku yini luya se lomu ku nga tlhontlhiwa mi ndlisa ku yini lawani ka hosi Mdavula ku nga ka xihosani la hi le ku ku tlhontlheni hi le ku ku tlhontlheni kahle kahle hi le ka mathebula se ya court se loko fanele ku buwa ngoma ma pfumela ku buwa ngoma ku tlhontlhiwini loko mhaka ya ha ri court loko ku ri hi swoho sweswo a ku endliwi nchumu ka ndhawu liya mi yi lwelaku liyani ku tshikiwa ku te taniya ku kondza va vula ku i mani swi nga n'wi fanela ku a va na lunghelo ra ku ba ngoma laya kambe ku na swikombiso leswi hanyaku swi kombaku ku va kume ku na kun'wana ngoma yi ya ku lumeni ku ri ka mbangu walowo hi vulavulaka hi wona walowo ku nga va ku endleke yini a ni hambi nga boxi mavito na mani le ku boxeni nga ta nghena timhakeni ni chava sweswo hikuva a ni lava ku vula ku loko no ku fana na la se hi ta nghena timhakeni kambe ve ri ku kona ku nga na xiyimo xa muxaka walowo mbangu wu kha wu fambisa leswi ma ku wu hlamuserisaka xiswona mhaka a yi ta olova loko ku ri ku habyeriwa ntiyiso a ni loko mhaka yi ri kona le hubyeni ya ku sengisa leyi ya xilungu leyi swi vula ku ku na ti-documents leti vulavulaku leti hina PICC a ti ta tisiwa ka hina hi ti vona ku ku na court order hi leyi kumbe ku na leswi kombaka ku va busy kwele a hi nikiwi swilo sweswo se loko a ku ri ku ha swi kuma sweswo a swi boha ku hi nga yisi mavoko ya hina ka hi yisa kwalaho ni lava ku mi ta hetisela mi ta na rito ra n'wina leri mi nge hamfambi mi nga ri vulangi ka vatswari vahlayisi hinkwavo lava va nga langutana na nkarhi lowu wa mbango kambe hi nga se nghena kwalano ku na xihehlo xa ku tanihi PICC mi voyamela tlhelo ro karhi mi lava ngopfu lava va proclamation ku tlula va gazette mi ri yini n'we swilo leswiwani loko ni swi langutisile mina hinkwaswo swi tirha ntirho wun'we loko i ri na proclamation u yime kahle loko u ri na gazette u yime kahle swa fana hinkwaswo leswimbirhi a va hi niki swi swo fana un'wana yi na government gazette un'wana na proclamation mara ha swi tekela nhlokweni hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulangi Ndabezitha xa nkoka swinene hi lexi hi kombela ku vanhu sweswi hi nga byeriwa swona hi premier a ku papila lero sungula leri nga hangalasiwa na tiko leri hinkwaro va nge va fanele va ba ngoma hinkwavo ka vona va hambana na swona hikuva ngoma leyi hina hi nga na yona ku xaxametiwa mavito ya vanhu lava nga nikiwa mpfumelelo wo ba ngoma ni kombela ku va landzelela sweswo hi swo swi nga ta hi pfuna na ku va hi pfumelela tanihi PICC loko hi fikile va nga hi lwisi hi endlela ku ri vutomi bya vana va hina na van'wana lava nga le ka ngoma yaleyo byi hlayiseka loko mi nga hi lwisi mi vula mi lwisa hi vamani mi lwisa hi vabi va ngoma hi tihosi kulobye hi yini ni la ku ta mi nyika example ya leswi nga humelela hi ti-9 levo ngo hi le Zai Plus hambi ma ku tiva ke ku tshama Mandebele la a hi kule ngopfu na Mpumalanga mi tiva Nepo
mi tiva Nebo ya loko mi hundza Nebo mi ya kona ka Mahlangu hi fikele hi ri na makungu yo pfala tingoma hi ri na makungu yo pfala ngoma yo pfala ngoma ya se loko hi ri na makungu yo pfala ngoma hi va hlamusela ku hi la ku pfalela yini hi ti na swona hinkwaswo helerile maphorisa ma ri ready na ku a ni hi famba na vona loko hi ya ku pfaleni va hi tshikanyana endla sweswi hi swi endlaku loko ku fikiwa le va nga kona va ku vuyavuyani se va lwa manje ai ku hlongorisaniwa hi tlhelela police station loko hi fika hi tshama police station vo fana hina milenga ya pfumeli swona a hi yangi le loko ku endliwa leswi hinkwaswo mara hi tshamile police station se loko hi tshama police station va vuya va ta tata kwala police station se ma swi vona ku swi hi karataka i vaakatiko hi voxe va lava ku ri nawu wu nga landzeleriwi ku endliwa ku rhanda un'wana na un'wana a ti bela ngoma yaleyo i vaakatiko hi voxe ngopfungopfu vavasati ya ni swi vona la ka Avembe sweswi swa vasati lama va hlaya ku le ka Mswana hi vona ngopfu va nga busy va nge ngoma leyi yi pfariwa ya se loko xiyimo xi te tani van'wani va yi kha yi pfuriwa ngoma van'wani va ku yi pfariwa mi ndlisa ku yini kwalano hayi swin'wana kumbe ta tsandzeka ku hlamula hi mhaka ya ku ni ve ni vitana nhlengeletano hi ya ka nhlengeletano munduku le rixaka hi ya languta swona sweswi ku swi vutisaka ku swi tshika hi nge swi tshiki hikuva handle ri maphorisa ma tiyimiserile ku tirhisana na hina ku ri hi tirha ntirho lowu kahle wu za wu helela swi nge olovi mara hi ta wu tirha hi ya mahlweni hina hi ta hambana na vona ku wu tirha loko ri fika lembe leri taku hi May hi ta va nkarhi wun'wana hi ka hi pandlula va hlawula van'wana se swi vula ku minduku hi endlisa ku yini mi ta hi khweni u tala ku mi hetini ku mi byela ku hi twanana leswi na leswi na leswi ka hlengeleta munhu a ni n'wi twi khalanga a ku van'wana mi lava ku ni fonela mi vulavula na mina mi nga ni endleli sweswo a ni va no vulela leswiya swa ku vanhu va lava ku vulavula swa ka radio a kaya a ni nga vuli ku loko mi ri na munhu loyi a nga ta ni hlanganisa na n'wina mo endla sweswo loko ku ri na swin'wana leswi nga ta va swi khomeka ni ta swi hlamusela ni mi tweni ndhawu ezita i ta ndla tani muhumelerisi wa mina hi ta mukhweni u ta hi twa ku mi fambe njhani hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ni khensile ku dya ku engeta inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i hosi Mdabula lava kha hi bula na vona mi va twile mutshamaxitulu wa PICC Limpopo va kha va kombisa hi laha swilo swi fambaka kona va tiva swilo leswiwani a hi nga ta lwa loko a ho twisisa lomu hi huma kona tanihi vanhu tanihi rixaka tanihi ntumbuluko laha swi fika swi onhaka kona hi loko se van'wani va kha va lava ku vuyeriwa ehenhleni ka van'wana hi laha swi fikaka swi onhaka kona hi ku hi ntumbuluko wa kona a hi to swi pfumelela swilo leswi ti fambela ku va ntumbuluko vana va ya dya vuswa va tikumela swithuthuthu swa vona mi vo mhaka ko kambe ku za ku kwetla mbetaniwa hi mhaka yini ntswo n'wana kha ti lunghisa rito laha yimani hi sungula yena hi twa ku hi i ta hi tihi nhleka hayi bakhala mi ri lunghiseli mara ri lunghangi khale ni khomeni kusukela va sungula ku vulavula before va vulavula ndhawu ezita ka vulavula lava vo tshama ka Malambele ni khomeni yi lo heta yini khata mara na khensa ku nongoloko lowu kahle ko hava ku nghena ta ngoma a ku basile layinini a ku na vanhu hayi a va dyangi vuza va tikomba va dyela mbaza vo tala va twala ku basile layini vuya ra minharhu a ku na xo biho nghena ni vhakeni a hi tweleni mi ri timhaka tingani no hosi ma vona hosi yi fana na ku sungula yaleyo hosi yi fana na supply chain manager ka timhaka ta ngoma badya hi swona mara a hi sunguleni swo bakhala ku na mhaka leyiwani ya xitlhavangoma leyi a ni hi le ka timhaka ta ngoma rito ra xitlhavangoma ni twa hi ri tirhisa ni twe na mhani van'wana siku rin'wanyana
va kumbe xithava ngoma ni ti vutisa kwala ka Munghana Lonene loko ni yi landzelekisana ni dyini vusa ni dya lambaza ela ni dubunyanga loko ni yi landzelerisa ni yi languta kahle hi tihlo xithava ngoma swi vula yini na ngoma swi vula yini ngoma a na yi biwi ndlwini yi vona wini ma ni tisa ba khalanga so ni nga ku a yi ri kahle mo ni yi tlhokovetela so xithava ngoma in'wana wa hosi loyi a ku sunguriwa ku yena a xinguluma ximanga ene i tshama masiku manharhu ku nge se nghena munhu va languta ku wa hanya na a swi vulavuriwi leswi no ringeta ku swi kombisa ku a hi rito ra kahle ra xithava ngoma ku va hi ri tirhisa ku munhu wo sungula a ka Afrika ku vulavula hi xithava ngoma ku tlhava na vasati ngoma no kombela no kova kumbexani mi nga swi twisisangi ku swi mina na ri tirhisa ka Afrika va vulavula hi ku na swi tiva ku ku na munhu yaloye xithangoma kumbe xithavangoma yaloye kuna hi mavulavulele ya siku rin'wana ku na mavulavulele ya siku rin'wana na rin'wana ku na mavulavulele ya xivulavulelo se kuna ku mi nga swi vula ni kha ni vula sweswo n'we maka swi hlamuselaka hi ku kongomisa ku na ku ni nga swi vula ni kha ni nga vuli sweswo hi yo maka loko mi nga mi dyondzisiwa ririmi va ta mi byela ku na leswi mi ngo swi vula hi ku kongoma mi ku mati mi kha mi nga vuli mati lama mi nwaka kambe mi ka mi vula swin'wana swi fambelanaka na mati ku fana na loko mi tisa makoti kaya mi hlomisa mi ri vuya mati a mi vuli wona ma mi nwako se mi nga pfuki mi swi katsili leswi swimbirhi mi ngo vilela ku kumbexani mi twi nga ri kumbexani ku va hi te munhu i sungula ka Afrika wa vulavula xithangoma hi tsananisa vito ivi mi vilerisa hi sweswo kambe hina hi vi kha a ni ku va ku nga ri na ngoma la kambe hina hi va hi kha hi swi tiva ku lava va swi tiva ku va swi tiva no mara a ni ngoma yi biwa nhoveni so loko va hi vulavula ka maxuvuri ka makumbe ka hi vi kha hi vulavula ngoma phela hina hi va hi kha hi ku xithangoma i nghenini ku xithangoma wo sungula i munhu wa hina wo sungula namuntlha i nhlekani hi va hi te yini sweswo ngoma i ncini ngoma ya vanuna yi le nhoveni leswi mi nga ri ku swi twisiseni buti wa mina hi sweswi ni tlhelelaka ka swona sweswi ni ri ku na leswi va nge ri illiteral na figuratively ku na leswi swi ngo va hi ku kongomisa na ha ku mi nyika xikombiso hi mati ni ku loko mi hlomisa kaya mi ri vuya mati a mi vuli ku mati hi mhaka ku i xigubugubu munhu loyi a taka mara xivangelo xi kona a ni ri lexi tshama ku masiku manharhu xithavangoma xi kona phela na mati ma kona a ni swona vulaka swona nge ku na mati hi nge hindi but mani hi kuma van'wana ni hi nge he hundi ku leswi a ni ka ni ringeta ku mi hlamusela swona swo olova hi sweswo swa ku ni mi nyika xikombiso hi mati loko ni mi nyika xikombiso hi mati a ni ndlela sweswo a hi kumeni un'wana tindana a ni va nyika xikombiso hi mati ku va komba ku ku na matlhelo mambirhi ya leswi mi nga swi tirhisaka ku na xivulavulelo ku na ku vulavula ka siku rin'wana na rin'wana kambe hetile ya bava lava a hi tweneni lava i nhleka aye khalanga papa mina mi pfukile hi pfukile hi nga vona hi pfukile mina mngomeni oleni la doctor ka mnikinisi a ni lava ku hatisanyana ni khomele ya ngoma ma ya matuva ni twa ni nga endlisi kahle loko ka ri na vanhu lava mi kumaka ku va lava ku fake mo special mpfumelelo wa ku endla tingoma wa ku ba ngoma hi vuya ka xitsonga xo hlantsweka wa ku ba ngoma botpet ngoma i xilo lexi xi nga ku pfuneni ngopfu mani mo specially ka ni nga ku ka ndhavuko wa hina loko ni langusa mina ni le xilungwini sweswi vanhu vo tala lava engaku a va yangi va ya tlangiya angomeni hi vona musi mi kumaka ku va performa swa ku biha ngopfu a va na nawu angomeni botpet ni yini mina angomeni ku dyondziwa swa ku tala ngopfu leswi swin'wana swi nga endlaku ku i va na vumunhu amahlweni ka van'wana vanhu nxiximo nhlonipho lowa ku vulavuriwa hi wona nhlonipho lowu hi lavaka hina mi kuma ku kun'wana sweswi loko a kula i fanele a swi tiva ku sweswiwani ku na swidahadahani ku na swo tala vanhu va swi endlaku swa ku huma ndleleni ku na ku khoma tinkuzi
ku na ku nghena ka timhaka ta swa vakulukumba wa ha ri xihlangi ni nga ku kumbexana ka timhaka ta masangu mativa loko u ye angomeni loko i angomeni va fika va ku sungula hansi va ku byela ku sweswiwani i n'wanuna i ti laha wa ha ri xihlangi so loko se i ri n'wanuna i nge te tani swo fana na leswi sweswi i kulaka i ya va ku n'wanuna i ya va ku na ndyangu i teka nsati a wa ha swi phefumi a wa ha swi endli and most especially ku fana na lomu swikolweni vana vo tala lava nga ya eswikolweni sweswiya swi nghenaka masiku lamawani swa hina swo dyondzela mintirho na yini na yini vo tala va kona van'wani i vanhu lava mi kumaka ku a nga swi koti ku hlonipha mudyondzisi i mutswari botpet and swo tala leswi hi swi vonaka hina etingomeni hi dyondzisiwaka swona hi dyondzisiwa ku mutswari hi yena a nga ta ku hlakulela ndlela ku ya phambeni se loko mi kuma ku vanhu va ku tala se va sungula ku teka ngoma va yi endla business va fika va hi onhela swinene va hi dlayela rixaka ra hina leri i nga ku hina future hi kulukumba ngopfu ka va hina hi nga ya etingomeni a hi xitalo mi kuma munhu a kha a endla swa ku huma endleleni botpet ka munhu laha a nga a kandziya ngoma hikuva swi tiva ku laha ni nga fika kona sweswiwani ni fanele ni hanya hi ndlela leyi leyi ni nga fika ni dyondzisiwa yona ene loko se a ri mutswari i ta kota ku teka n'wana wa yena a n'wi fambisa hi ndlela liya yena va nga ku dyondzisa yena angomeni so a ni ngo tiko ra hina onge ti ku tele swi swa ku xin'wana na xin'wana munhu i va a langute a ri yena a langutele ku loko swi vuyerisa swi ta n'wi vuyerisa a ri yena hi yo mhaka van'wana va chavile hambi ku ri tinamuneti ve le ku mi nikini to ka ti nga ri ta ntiyiso mi ri xikongomelo ku va ku ri yini a hi xona xexa xa ku ni ta kota ku kuma mali se a ni swi tivi ku loko se mi ze mi teka xiboho xa ku sweswiwani mi ya teka mhaka ya nkoka hi ndlela yaleyo ya ngoma ivi mi ta huwa hi yona swo lava huva lava va tirhanaka na swona va tiyisa voko kumbexani a hi swona ya na wu fanele u tirha swinene botpet sweswi ni nga sungula nongonoko lowu wa hina ni twa ku ve ri ku na loyi sweswiwani tinhwala ti nga ku n'wi pfuneni ka ku hlamba kwahalayani hikuva a teke na wo veka mavokweni ma yena ku ba ngoma botpet a hi swi swa simpulu i swilo leswi swi nga na ngati phakati ku i fanele i ya pfuna rixaka loko se munhu just like that a ya teka xiboho xa ku sweswi ni lava ku endla income yo karhi ni lava ku endla mali ni ta fika ni va bayizisa ni kota ku ni ya yi ba ngoma yaleyo van'wani va tiba tingoma leti botpet no ti heta va ti heti va tsutsuma ma swi tiva sweswo va tiya tingoma ti nga helaka hi mhaka mali leyi a yi lavaka i va a yi kumile so ni ta kombela futhi na khensa hi ku tihosi leti nga nghena hambi ku ri hosi mudabula hambi va hosi emikwena laha mi ri na vona va yi veka straight ku himpela vanhu va ka hina a hi mekeni sure ku loko munhu a ba ngoma a fanele a va a khome maphepha lama nga helela a fanele a va a lavisisi a kumeka hi ndlela ti-workshop leti va ngo va ti endla a va ti endli ti ya mahlweni ngoma botpet ya pfuna vana lava va nga kula va ya ngomeni himpela xihambani va n'wi hlonipha munhu un'wana va na vumunhu mara n'wana just laha a nga kula a ri kwolomo a nga swi twisisi ku munhu i na khensa botpet inkombo to mina khensa swinene nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku handle ka sweswo a ni famba na Sunduza wa ka Minga khenseli muhumelerisi khenseli Sunduza wa ka Minga va na siku lerinene dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka endzhaku ka mahungu ya misava hlekani tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombanela mahungu eka SABC ya tiyimele